Okay. Gaya dia wajar na content ke live stream bukan kon join ke pan talk. Welcome to Konkai Show. Yen dia wara cordial. Kama cha join gadan ke my friend wun no kon cordial. Dr. Chang Kozier, medical doctor. So kon join ku oral wala panraj ke leadership ke ta tight dan kon etinat. Dr. Chankot Ramkel Kanate kon ka respect long ko Kanate la chunkel kon what in genetic problem a medical doctor che leadership journey che tok what they did wal goraka ka police medical school Kadisawa che jana kwar ke de jolle association president Kurundang one to take university Jerome Kanate one to Bombo is in Nardis, including Ramesh Bana, Minister of Health, Dr. Lia Tadesa, at that time Dean K University, and Gor Dr. Chankota, Jerombo, Ethiopian Medical Association board, a member of that board, leadership, administrator, Kajan that time, Little Gorka. Kan Belan Chaban Kakambel, Sherlogan of Belatria, yes, all the opportunities to join them. Chakapel, Dr. Janko Jabum Guru, Benek and Bakabel Rakambel, Jabum continues, dual Gorka, dual wall, and Takakambel indeed. Chalatan, I'm a major Bentuk position, Mission Chief Executive Officer, COVID 19 response was Shirka 2019-20. Dr. Chankot, carrier with MSF, let Kelke MSF Kagambel Wadama, let Kelke MSF Kitali, Western Well, Dama, Ladaka USA, Kamerkama, as a medical professional. Ramira Mo take leadership qualities, typical Konya Keke, Canadian good Konya, the another society, one is utilized. Jala take many experience with year con leadership done. For con innate term come. Gian done that way when direct take Western one along to go con direction. Then Dama Batuk Koba Dr. Chankos year wall. Welcome Dr. Chankos year. Well, Kong, in Odiano Kudial. Cái con cái show đây nè cái mala cái đây là trả lời mình đi long rồi sáng lên nương có một con chơi một con là bên mặt qua kẹt cái show đó nè anh đây audience này đi vào trong work con cái live cái Facebook này đây cái nè cái mala cái đây cái chỗ có work này qua có bị ta liên bị khăn cái topic anh bác có hoten ko bineo lodoro ko kon mi jiram telling goro bi share ko ultimately gor kon your message ba ne kon tong wan ba ke chup ko kan ne ta ngi je lo kon ro dan ke char cha gwalong ko ngo chingan no wala ram ku je gar kai ne kon Ram Kelly was one of the best and smartest student growing up Gambela me Ram Pit Gambela Kokel Ram Chivo engineering school so garment background Mugwa she master she la tembo la de take a land Mugwa Mudi no prominent NGO then la dol koning je ka ta ko da ran ro de logide ko da ran land Mugwa da ran je ka international NGOs so just for you to know when and Kondaro she connected long no rajalong anan da when goni no di jidoran ba message me talk pa jaga kan anan so and thank you Garkai. Thank you so much Dr. Chankot and me tejin yam in go need one the leadership kare doran konware
a team which leadership done in the past. Tede. Kono bukon present leadership bukon kula long can understand. We have to go back to the past. La tedi ne leadership done. Number kon log boko kada kon loy tene di leadership mo gwaye. Da kon kula nang ka future de. And then go na yodi ne men lata and chi leadership or ram ke ya understand. Taya la take ya can kon break. Leadership malatede. Tora kon ware. Ga karamu gune yo topic an right ne jode wala ta rije kan ware anano ki ta leadership jan la topic ke pege shone wal kane pege me cha kon ba dapt na kane pege nan duwa wonyam anano jaray ne jode man well gar kai ke tieje nyam ndan ci tieje leadership da ne wal go ai ne wal ngu me jaga jaga ne dere go anano and leadership e wal and tell me chana bente gerik to one lo so we na ni chiam ona cha mona chwe tel go nyuru mo ga kan nore ke wi dang rew den kon chen kon ke nomor mi dit Yemen ku Ethiopia ku lete kana South Sudan so si topic di long jao ku gwa din ne ne ngotene men mo tana mam but eri kon dial kan dial jay ko din ka tel ci ruj mu go ca ben bab ko kon ruje wal ka nuere te kon te tere cing medan te ge gwir mi di de long de te ku la ngwe mo je ke gwir and leadership edan well medan nuere pit kon la jel kon kel ka environment mitten kon tin kon koro mite ke dor mu de den mi chane je jek ndoro mo either bane mat re kare dan law be re dan kie bu kon yit ge je meno dong cha lek jok enon so tele influence mi din mi borare mi kuna influenta dan ne ko nuere leader kien ge je so la ya to ke god ni the pedien che me na for example jen tok darun jin kon kai dong chwalien ni chieng ngak e chiek so within yen chieng ngak to ma pedien la ke yen dol ne re thora lao agade dien no kwen long agade dien tol koro agade dien la de ja ludo agade dien tol poro agade dien tol doin ma jo nga la no la ya gwana na pedien gwe ke ye gwandi ne la ya gwe ke ba ye to ko kwa ya identify ne ko kwa dun anan leadership nu mer me dan chala we per na ka no chala per na ka ramadan be leader chang la ya ngai ke from kwa de meni dide anan me dan te me la lat ke gwandi ne kon ramala ruwe ji doro mo bagad baga scan kan dia baga gwi ni point gan ko mi chaga gwi jala ne ke nyon ala tela rambiar we re den la da mo jaga gadaman ku we gadaman mo mi chang lat gni look be chol ku de be jo be nyur wana me chang woni jen kap be chol gadaman be jo be wan kel kap monitri kap ne menen chio e jene je ke chio le nu mite ga dol me dol ge wundi dit ba chiul kuna ba jake yo wonon toin dor ngak welel ne menen ko groom ni jaram piet ke ni je ko te ke spirit mi cha ne reide o spirit mo e jenem bi dor me lo tek mo kon jien kon ne to wan me so ba ga groom no ba gad ne telot mi no miet ka dong tele me belet kana la ko guru dune men beje la jen me pa ta la ja ngai ke ne ko ga ni chi ko mai yer lu nien jok nga le re je no ko kwan mi aga no ya ga char pin ko kwan wer me na mit kel ge nyak ramala jum ge nyam la te lew ke le ngu ko to lo li bo kwen ni chi dot jok ko to lo li be ngak mi wai liep ke la ngai ke je
oh nga pero ramala dum la gurmen gan man ni wana mo ke ramala kwel we law ke boy ni year wa na ne boy ni leltin la ka ngai ke taro so kan ta dial to la nuere ka khen ken kwa ga jaj ke to ken tu ke leadership ke to sang ten na dul medan la ta na dul mi ko ge ji o ne jin gan ni te lot cha ya na ke biriet nuere so mi chi weri di bai kap chong bai je na bai je nyuru anana mi te ga ram ngai ko ra mo te ye ke te ji de ke rit mi te tin ba jo nga ga melat ke me ri ni tin anana ko di di nuere te kon shikalam ni shikan tok shikan lam ni amalong re te ga ala te mi la ka chin nuere chikaro di no kom jode abawo ka bete ina me ija la to ko kanga ke je wona ne shi to so mi jin dar me da la ya ri ge la ya ju ke nga ge jin ka di na ko ro ji di a je ne ku le te ka nga da ne la wa ne mu wa na hu chung bu chong ni che ra ne jen bu chong jo ra na anan o nuere me dan ala ta ru je te ga gure long ni me da ne ko ko ne ri te do ri ne cha la ba bu ne te ga doro ngai kene je doro me taruje ala na nyu la wa une de nga go gor ka ken ga chen nga ka to ne to la kana te ga rin mu ga for example rola kon ga jok te unu yal pur bok titen long lai kak de very known long anona ka ko kanasa anona amane re ga jam no gwa me ti di ti shur ken ko ne la ran nga ngai ken ku chen to mo ke leadership anon amane we da ko wan de un ya le tu bor mi yang me dan ti tin chwa le bo gwa la gat ne kwa jen tu ka ne de ngai ke won re lo ko gwa mi di un ya le real ga ne di ke je na de marial ga luang ne anon awo ka chan kalang ne to ka ne di chikuk ala ke leadership ni look ala mi te look me gai na ma ta cha ngo ke je la ja ngai ke ni tong ma ba ngai ni pek cheng ndo den kan wara anan ngu en me da ram leader kan wara che ka raj mi cha bo je gwa de run anyok che in to the che len nyam long anan ala cha go ne men be je la le ni public in to the jan la le nyam long anan rew do mi chang ti ga mi la du ne mi chi bon na du ne ke nyam yen ba cham ni dia lo anon so ka leader mi bitaro mi bi ko wala cha la we mam ni je pin e leader mi la piep ge ni je ni ga kwa de we ke je ni ga te ko ne le de anon a jen bi na ko lo le de ko ru ga te la na ro me da la to ko ni ke kweru ko dol re toro jin ga du bum physically la ja to ko ni no no okay nuere me nan ba ja identify no la wi kap ajin gar bum no na le lungu mi ci kwen mi ci je de gi e pare chang bi do bang taro me dan ken ka ken ne te ga nget mu gwa me dan go te lo dir go la kon de agu te ko te lo mi tam ga na ni dong ru te kon e dong ko ken ga gar ni me ram ken gar ko na agu te ne ram tol dul go la kon bi na agu te ram go ko da leader eko cha na roi no wal ne te kan gwa no ne de kon kan gwa kan kon chobre dien chi kan to le gwi je ne de kon de la ran rang din bu ko ke le re wi rang mo ngu a brain nget po ne jen pin do re chi wang du okay ko temme distance dan di ja ke je di nok pin di nok nge di mane le me te ura mane nget du ko calculate do kan taran chane banga jete ni sniper te kon la tam ge mani jo mungur mani distance and and that wor ko lo jay ke jen mani velocity na ne ring karan ki mu kan we ne ko ne rana calculate ge wide tele formula so just go can I kill the kan temne chelo no to ne ikui ken ngwa wonde mani du kuin ngwa ne re kan dama la karo per ge ne lingo me kwa na roi ne wala ne de kan god no jin mala pele del gore right now chi qualify go de par ne de kon okay go ngi du cha te man cha je ye ne de kon kan kon tem ngi de okay so leadership no ne wal
tele mi de kwan jore dien mi de la to ne me jek ne ngot kon they come naturally ka kan ta bible kan ta quran kan ta winne ko ta kon ke ngut mi tel medan kan wer la na dol long ke ko di mi jeng mi de la ko medan ta kon ke social punishment okay te tino kon ne to social isolation anon ajen ne use kon la tool medan cha mi je cha la community okay for example mi ke yenne te la boy na do war ke run wanga nan ke ne dial ker bial lo pin bial dial bial na ngong chengen chia gwana chu bi yen kwen yen la ga dol chenga ga to ka wan okay ne boy nya me di kwen cha la o ke nya de kwen nga de ne de tar chuer no cha nya de kwen ken anon kame ke mi nye ku ba cha ga kwen bo ba la ro no mo tar chuer ma nye nga cha ga da kwen bi ga na ban da ga di chuer ko mu the same thing me jin do me da ni odi mit ker ga na ya mit ker na tara ma la go di de nang dore ne no wa pele no do ma ram useless me jin chuer bo the same okay but ko bi ko la nga cha na bat la we lost our way cha na du kon cha na ka bat and then chuer ajen kwale cholo jegna ngene bum la pat ne jok gara boy gara ken nan wala gara bum ken nan do mata cholo ya balang ngana gara balang ken nan gana che nye dial tu ko ngo a dom okay is a bad character but chiga lo je ta la ke ti kwa appreciate ko di ko chana ba che kon te le route chana te le chuk kon chuk kon de te kon wal si kon ke dir endama ramichi na daro chol ke je ko gong na ro dien yambe jiram gong ro dum ngi ne ga ba yen ku re mi ora ramichi ko tel ko mi tarede okay ko piet ke jere na kadap ka ta na ke je ram da dien dong di yen bi liu bo wi mon dong te li title dong chai bu mo yo kom dong but any boy shootino jella kel ke ji spirit mo any boy titino ba identify point du ne de gwe ke ji kan enan ora me leader a chen kam ni ji na mi ye kon toile dana lam ni ske jo la camera o te ke me cha nen re du mi di no mo di la da go ke je mi cha de mal lo ngara ma da den jur lengen kon ngi leadership kana ngi kan yen je ni na la kana ngi point du mi te ke ji anan te ke no re no wal na mo la ram leader la ngi atam cha ngi jen ta ngora kon mi je mi je la wana ma ngai ke wo te ti je ke nyot anan ajen la bi be ne ni eru na cha mo ke kwat and we wonder why we are suffering and come really very interesting. Yeah, really very interesting to learn all this. Dr. Shankar, I believe they will be so helpful. Tin ku team Madagan lock, including sir. And come ku kon bad the tomb. Or about question and road. George and him, Chiandani dan Bulukwa, get the con. As the leaders by con long identify treat in chanen when the go to leader be pass leadership be pass young generate take a ching to begin an age look and ching churka look and ching dara look and yuan look rame china the guide to the direction they go look and tin the altin nen kenke she dia her leader again away and I'm better than chilar there and gien they wanted the leader or they gen that got the man they can leader which a god can which tell qualities at all which is really very impressive to hear now kon ba ku tong mu jiro gero the benadrek mu to ko kele generally go engineer thank you so teacher order no more teach me very important and on very important in terms of when binabat
cha bi ga chankel no kai chala to go by accident so tem go kum go chi andane wal ku je de ku la ben to idi ke nguno ngo bi chi andano be ben je ke bi chi wal ba de di ga ata chin ne de wan ken yi na ka je no mo la chere me to go by accident no chere to by accident go la culture to go to one la kan mala batin a giena reaching benare no transitioning from ta weje wal kan ta culture ka benare jen go la chang to go la kan mala batin ke in case of nueri ko kon ala rek kan ben roland ala rek kan kon mak ku kon la mak ne rek kan kon mak re ching dan ba kon ku lo jekel ke dit kon ba kon lo jekel ke ruwi kon ba kon lo jekel ke ta tradition da ne dan kan rek kan wona no enon ko nueri me dan chi british chi gene resist chi kan long chang me che tan so sudan da den che chobne kan ben re doaran ke kwa ka dial anon baragul ben yat be re dan bu dan gula re ba gulu turu kon ma kula jene na bina kula bere ne te nyam la tella lingli kala re first wave ne te nyam te bore medan boke la lo ngene ke chietol bogo ne riudien bo ke lingli mani italian ke kidan kone terol bun mani me chala bana kam dan ko bun even before italian ni ke ta mai lislas ya bo anon me la lat ke ni gad lig ma beri ne kan la wa ga nung ba ga nung dual gor gad lig ma ber ya ga linyere ga ja ya ga linyere da bo kon ga jio anon very good example le kan ne di ne ti che kang wer ni bol di ke je di ne di che ke gordon kongre ne di ke je di ne ko kien timu de tong yin ni di ke je di mani ne re ga ja I'm sure di example to go ke ne kon te cha ne re me dan e turu ke tit di recommend chi ni yo the same kwito dan bon no la gad kare kana bogne ka gatorno ka kana la baba nang medan ba nang duel gora ka kartum ba nang duel gora ka makal etuluk anon so muwa ga nang yo ko turu gora ka gado ba ben ngie ka ta ko to go kume yo bi kulo lo job bi ge leadership wo kan ge chema ni kien bi kana kulo jiyo te kon go turu ane to bi kulo le la ke ling kam kume kana nuere again how ku nuere la come to an bigger government ku la accept ko nuere ja je go wana radian ko kor is impossible anan la kuma la kataram di la je ga la again your system mo ku le ben introduce based on research da ne ala lin te ji wo ke nyam te very douglas ne te gatina te wude ci ben wo kare dan me chale mala social anthropology ma gor anan gare chwale robert ngu ken gata ro me chi lo ke british medan reside die ne one ne nuere tele we na wo kor ga ta de ga neutral ga ja da o chana gat ken ga khana bana ga ben ye chiang toro and then gar to yo bi ke ko ga gar kwar bi ke leadership kan wo kan ga gwan ken and then bi ne recording stopped bi ne to ne enon so en mi chen mo ejen ne da ne ko gat ku le ben la ku le ben re ke je anon ejen first wave no mo anon akane te nyam te chi ben te ku le ben la ku le ben re te chi no re ku le ben cholo ke ne te nyam te chi jien anon te chi bere te chi ku le be je ke kum ke nyam anon so ma kon rek dun kula ben rek ka kon reaching rek mi che ben ko reaching dero kon ben jekel ka kon ke dit kon
ke man na kon ko gwando na kon ken dia ke so the leadership it reaching medan there is transition is mostly the queer they are come ga garden kon knocker the queer they are kan ba kam ga kon knocker chiti kula ken ga te kon de la jaga kare e chi man kien agad mi te di ken ga te kon de la jaga that's the question medan mi ai ben juto ne go ne gat kel gi jimu banang dul gor la wi kan gaden dan en telot gaden telong gaden tel mi lo gana la de le te de se kor doli che luong che naw luong mi mai na de be genung che ngun luong ga mi nung che toro mai ajen gade dan la khani bi ban kam kum bi kum je janan nang enon bi gaden go keji la kan te changa nu er mena okay cha ga nu ko bere ga gwaniken ko bo ka ngap mi da ko lo ngap bo lo ti do ngap be de lo ti do ka chieng ngap ye lo gwi no so ga te kon te dia leader kon ka benare ka kan chu ko do no pan ke ri chieng do chu nyon dial chu ko ban cho ko no re kan nyon kan chu ko ban a leader kon do ne re ajen gwa e da ne ri leadership du no re gwa e to go baro de ri tin no ajen gwa mo to go baro de ri tin no anon ko la ne dum wana teji to ne leadership no re ku ro de le beri wini leadership no re ku ro de le beri wini anon so gwa mo generate leadership no re ro de tin anon in case you don't know okay so ajen gwa mo ba chong tin ko leadership dan re ro de winit ajen gwa ri jirwit nuari gwa ri jaro de tin anamo ko ne de ci bere me dan ci kan de leader kon dungu me de na re cin ga te de ku leader kon kan pan gen ci kul do na kare cin wono anamo antama kuna lawe leadership dare ke je tana menene ke je me je ke leadership dare chin kon wari chwa to ko ala yai kon akan chu wol bere ke nyam to chu dol wunu chu kula do ri chin ko dol wunu ka kan la ter ga korto akan ka kan mai ka reito ka kan ka ka leito akan ka kan lat ke leadership chin to ne lat kan kwen ter kan kor lel kan mu anon ka kan leader in wari toro so leader kon chu do rechin chu ga te kon te la gwan ken ka gu jo ga de ti te la ka lot te la mi lo ka na jeng ti wi ba kum ju jang nang anam so ga de chu bere ke nem bo man kwi so Sudan kan Ethiopia ga de to kan chu ku le ben toro on to kan chu na ku le ba dong to ko bi ka toro on anon so chiria ku le ben odi kire kule beno mechi ku beno toro ne kan gar to cha turu cha ku yak se abenuari enono ci secondary cha odi de rek me cha ga ben jego cinala te tin karo enono rek pankien ci kon de tin karo da koro dan enono ta kon tin kel kane ko kien medan ko nuare re cingane la yene te gwa mo la ga yen ci ngak ka yen ngak ne chema de ne kon jinater yen ji dwara mo ko rodun ngai yen gat ku ni je ngai yen gat ku no go tele mo dong ku yen pluen mi gadi je ro de ka gada mo go ke je la gad ni je ba jo ka je jinda na ro ko mata ngak tan bad me ci na bere re ci ben ñwan kon gen ñam ñwan kon ci ga dor ko kien ben jek re okay ci kon te adu je ku yimi kane jang ka jalab na ka dor equator ya to kuje me ci kon ber ben jektin ka ujang ne ka buñ kay chay ne ka kum ne okay so chala ngure la o ka nuere ko rodien so kane te ko ne chana ka ben jek kon riudien jek kon ka rek ne ken dor to jek kon jala rek jek kon boñ rek enan so ne to ka ne di jaro den yapin won tak gaat ken ngo te ka nyam ga leadership
ko ken point chire ka ma ka ne to se ka ma dori kin that is ajen ku yen le ne no tama la ko no dol kon bon kon wer ko la ling no bon chi turu a bon ten a bon ni put go na ne gor yen ko ne dial pi drol bu ni la ga bu yo bu ni chere mu ka dor si kan pel kan bu ni ti ngu but mi chi wo bu ji kwor o bon ni kwa ni yo kwor la kwor yen la bu ji la ram te le mi te ku de mi jen pe wuda mi ngi ngop jen pe ra mi chi gor jen pe ra mi talented kamu ko kan pa ngen chire ka mak dorian so god ken go dial ka kan den nyam to ka ker mi bu ji buñ men ku serbai ka ke bi ka te ko jen go andan let ken chi ku resource ne ku leadership ba te leadership ma gwa atem kan ne ka yohanes wer ka menelik wer ka todros ber ka menelik ber ka aileslasia ber ka males denawi no ber ka wun jala il mariam de salen bi ben ka doctor habia medete tintam point kwar buñ mi ci wo gi ka gor ka ngay ngone ka ngu ka chiang tel kwar mi to kiri ko ci kan bab when it come to choosing a leader ci boñ lol ca bab aga na koy na ran ne ngo an turu okay so ci ne konde ci berek ci ke dur ko kien ben jek ti charo den ya pinu ci teje dong beno yen mi ci ya ben re dur ti ko kien ka ga yene ti nywan ba ye manipulate ene ngoni ci yaw tiampin okay ba ye manipulate ene ngoni ci yaw tiampin very good example enta ngui kone jin point mu waji queen leader la queen gi jiram ruwe ramte yang competition guji ramo de ko ni ji ramo go mi bi ben wo wi ko ka charu ko ndam ta kono gambele leader kon wer riudi en wan ko nga bar enam meta me dan kon de ka so sudan wa mi leader kon wan ko nga jam enam ramo ko nga enemy ramo ko nga enemy enam ramo ko nga ram te yen nga competition guji ram da ram go me de ram competition dere woju chada to so rew ka kan gwa na ni leadership no ri chi apek anon o kono where did we go wrong kon were anon leadership dan be ben jeg winit anon go leadership dan be ben jeg winit go ri jaro de tin leadership dan ri jaro de ka jendari chung benare ci mutuo ci rew ci ga tok ka jendari chung benare ci rew ci ga tok menyam cha na wolo nge tolbo ne re ko ne bore ke nyam ta go lo nge tolbo la jaw ya tub ni yey na la mi jram ku yey ke ka te ko ni ci dog gwan ja bel kom la ti je ke ari rien cham kom cha ngulel ka kan yey je toro ko tum wara so la we kan ni yey na ka kan ba jagare to ko di tel ka long ri chin tel ka lor ri chin gad mi to la gam ka ba ka ga cham ga gog ne ba ka cham edit etitin gad mi tol gang de ne la de lu de titin gad mi tol por ka tol mai ri le lo ngu aja la kan ga gwano yo yituruk be ne gor gad na ga duol gor ba ju nang na me be gad en tok to me da la tan gan la ga wel wel ni wi bo ni te da toro mi cha ga du man gwa jin gwandi mo mi cha ba kan eturuk la gadden dong ngi tele lo bio goreng wa nu re ro ba nu ba turuk yo no Recording in progress. ba turuk yo nang ne gadame okay so akela na mo criteria nyam china pek to ye kon ken chure chu ken nyam to no second criteria o chiga na o jegre kare ko ngode la gwa mete ne nuer tin gar odien chiga ne ko kien wo jek
tila competition kane ko kien ti taka ke into the kien chima ene door ke ke into them la goro ba advance enon kane ti ku kane kono ko ken to begin with rudian ke nywan so chiga ga ne ni ti chara ya pinyere no won chikan ko wajek ti bom ti jirek od widien kan ko kak ne rek kane to jirek e od widien so ti leadership che transition changa ka che transition ga ne ke bom te la al kere chen che wo te da gan kien bom te ju kuma ga ban ma wi ka kono wana mo chi gad kono go ten the leadership re chen ne the transition kake chi ga dot wit ke kan lo na lo ro ja lo bok ne to that is why chiang nuere re chen ta is still is uncheckable ajen ku kola the resistance that is why te ko ten ta ko uniten te re chen ro dien chung e pi anam kana no but re chen wana me re wana me chi kon ben te la kon ne te lot ke ne ri ne dang re woto te chala to na wo chi benene ti je re ken nyam chu ga ne ti go chu kan ga ben je ka durun ko kien ti ku ka le manipulate yo mi go wa kwa ngana la kan yo kwa ina ram je ngai ka ne che tok dien birit ramo ka te le me be lo ngi yo re ku mu ka me da te re ben ne gen bai jo ni je mi ni wana men na ti kan ga wa je ka ne to ti reason dio dien men chi leader chi dung nuere che a pe ga mu second wave of movement ne te chi lo gien korgan de ja lu nge tel buk te chi lo udre ka ne ri te di jan la tie ne de ko ne chi lo gien chang te chi lo wo ke ba je reu de te chi lo udre ka ne te la chol kon ga kawai ne de tol go por medan jin mi te ga mi chi be point u long la te mi chi be point du re cheng du wut du won re men nyam ne de kon tol go por ka ni chi kana gor ka ne de kon la wo katum te kwa la chol ga ta lok anwar medan no ke no wo to pin tara ni jala mu gwa mi wo go nger ga bel te kon beran ro do yan nang yu to be ben cheng ke ka katum anon chu tandien chu ka ne de kon lo kor le ai di de tere ching men ngaro de ngi mi jin ram boj mi dwal chi bu gor to bi te ga environment me nakana right and left tin bi pot bi jien bi wore anon mi jin ram tol kor na anon bi jien bi wore anon kakane so in short ke nywan ni nyok ne de kon de cha chiang re ching long ken chiram survive go re ching aken tu lo nyo jien nyok ke nyam kakane kon ne chu lo bere chu ga te kon ne ta lo nge tol bok ti je ku kan ga nyok mu gur ken ga jen poble ci reak dan nyam na mo poble ci reak dan nyam ke yej kan dia anon chu ne kono go ko ala wudu bum ma ngai ke turo al long kor doin ma e por ka kan dia ci ko dong ne ci ngri den ci li re ci ngata ka kon ko ka kane kwa wi li yena ka zadu daran ko ni ga ci ran de yena bela wore no ka kane kono lat roi ni wi ka kane ter ko ri kan kane kwa chieng le lo pi de kan so wunu kon dem tok ci ko dore chim anon so engineer kon namo jen gwa dan rije ruidan rije rodatin rije ro ka jiendan riching dan ka culturean chugni kon chu kon berek ko kare kan wadaran anon chop darek chu kon chum ni je kon chu aga lo gor je kon ci ga ne di kong to go ti pel ti dur ko ken ti kan go jeg rek ti tol gan competition dien ci kon ju te pin nap ma wala so jen go nan go leadership dan be ro de ben be ro beritin wow so this very important perspective I believe yende wara ko le ngene yelom kamishi video no jo ko share these are the wisdom then go society dan ko be yigling everywhere and taken them so you have to share it chana important part chana jiling and tama natin chicken red kanate most often kanate wa cabinet quick and not drag ka chicken banana to one
cha to to kwan ke na na linga no mo ka ta ka some example to long chen blow in ko kitam ka but it true ne te nam te je bre prudian ke ne te tup ke ne ka cha ben joy bo man in the second wave ka ne te la we chran ka year te na linga ne iran te ka year to ne te tol go por and then bran wo what are when Tarak la Chidarak one, maybe by the way, Benakan Tarak. So, one check a land, but then Murataka question, Guru belling leadership, whether Joranyotin or Mane Mandane Kokina Maltasian and Tama. She want to con Chicadon, Kiss Chichilu, Native Chibanam. Shikalong or Pinandama, Kim Metricante, Jetaka Mana to Bombom, the Jardian Jajandama, the chin the barrack, Timbale, Eco no Casalbook, Tony Abacare, Tony and Lakens young rap, Catakaru Dawich. Those new generation of leaders, Kanaka. Ke audience cotton con gorganege Facebook. Theje cha theje engineer con. Theje mi very important long. Mi chokwa o chirui chenuan ka ne de con te chi ben gen nyam. Ka je joy jenta ne to riudien wokan ka dong along. No. Ne din jidi ni kan ne ka. Ko je joy jeta wonen chala benda ne dia da rek che generation ta content. Yo te ne te na. Kane nente niam da mat manene ngon te joda te len wa maboka kan ka mi leadership dan mi choro de yalla kam mi che kwa o chi ne te kon chi ke chi leadership che jek te de den ne di di ni kan ni te go mi chi kan ban yalla ke chi kan na lo ka rik te kon te kon tin mi cha kan ne no ka leadership position ko de ka na ku lo no agenti dan cha te engineer kon te go engineer menyam daw kanede te renewal kan ga ni jien menyam kanede de renewal kan ka kon jien ba ko lo de ga replace pangen kan ga kon jien I'm quite sure many ngwa nan bitino ke de lar warda dun especially ke perspective dun Ethiopia me de lo itineno de yo don tini gulen kel mi jani che jien ga kum te runi jende runi jen ngwan ka kume Ethiopia ni ga tam dergi me cha chiga gir mangis benno amani me ina ben ga ya de amandame ke bilchigna la guerre ni uniform ke ne kum ni chiang i jene la leader no non kane to kan go kon jien dun chi ga jien e chi kan gwa ti kan lep dere kulo gwa non ko men nyam melarek ka raminwan mi chi na dong ke nyam chi na dong malalar ge shogan nyam kanware shogan nyam shogan nyam is very important ko jin ni chi chop ke nyam o ba ji gwenyi didi da dop la bum ajena kulta da ga ko me dare chin leadership ramen tetini wona jala do ko gwenyo be ngwan ko lo gwen do jen pit ko in fact jala na pit ko Aramugwa ngatherode take a self confident e wouldn't me priority ching there when me dan so la na to ga piet ngot point de ngwet be nyin ba ga to ko me pi de ke ni je ko la mudu kwer ke di la maje do ke di ko ngeje che bete tini chiam but ko ne ko ni chi bere te ga ge diu riudi en wan ken te ga ge diu anon garden ko na pit ken gad di jek ti chet ke you can gad go you can go pit ken ngi ken na okay ngi ken na chiemela ngi ken ni kwe ga du ne nga ga mo gan mo gwa da na le de ka quality ni ten ko na di na ku le lo ga je ke di dor di le de ka ga je
Kakan quality ni ten quality use ko ba ji target. Kake mi jin ga no go anta ka nuere. No matter where you are, ti kwi so Sudan ti kwi rol buñ dak ga nuere to go to banyal. Entema. Ke jan pege to kon dak e long. Ko mi cha ji ngi je ken ne chicken ye ku ngi je ne jin te chiang ro je mu go te tinere yenu ku. Ko ro mu go la ja to ni ko jin point du la gat long me nane le di me la geri ni ku dial long e lene which is rega tama a dual gora be qualify a go okay to qualify a go jin bi te ga ro mu bum bum men la chong che ji ni jode bi la ni chiang bi lo tin we ge je ga ji no mo ne okay so mi cha ji ni jin tama re eken garin kon ten yam ramo te ring mi go te rede ba goro ba ji yam ba ji label wa china lut okay wa ti ga raj mi reret mi je ba wa nga ga gwan kaja la gu jeno rode wone ne jen point de jen karwade jen da do long len mo non ba yi label yi jin bum wi e bum wi nga ko ma chana lim okay angani ku na level ka gan gwana kon kwai level ka mu ka chianga dani changi e kare du ne jin dia leader mo go instead of one ne ba ku le pi ni ji kan ba doi ni ji pinya kan doi kan ni widu ka cha ku kan okay so the question ko lo beno ne ka ngut leadership ka ji gon tam yenda ma nei da kon linken ne di chat ka nei di jap tingai kene wone ne ti tele mi bikane let kan harun but no kan ke ko bikane ko la bene jiwu jindung ci en gwa ma di bentin ko ngai kene jen point de ramo tele long lat me da gwa mo dere jake je ko cha nung ti de ramo do dien so babun dit anyok ramo ko enyon gwe mu we jen ka jen kom kuma mi da gat ke jama tele gwa dong bo survive chilling li the bo accept kan jiwu ni chi international organization de kokien chi kan bu accept tele wi de dien be lawotin mi chi nang UN che charo bu nga jal ga dol goro de ko chi competent enough so ajara mo gor kana mo bi kana moy ko kom ho bi kana ko lo ya blackmail run jin di le ro du la jël kel ke konkay jël kel ke chen ko yed dol bu wi mo mu jël ne kelon hein churo du yer jin chu mi ci wari di la do jano churo du yer beni kwa experience mo go kwa la nakre na cha gor to ne te ga mo go mo bilar mo baling ene ko kien cha gor je so ngi kana that is why man ngod di chui kon today ka ci leader to go ci kan ban nyal of course yo dong that what ta ne di kan to e kan ngak mo go maybe there is 1 2 3 people to go ti dong ci chran chance je by whatever mean che je maybe jatin maybe I don't know about it dong ja ku cheng dong ja wini kan wer dong chen ngai ram she ram but che jen la sample on enon ko chi sample chi de kan karam kel me de facto example enon right now in a broader sense enon so rain wer ke liudi ejal en tamo ke jen tamo kuna o civilization re rekne no matter where they are god can go chicken ban nyal ko ngu ko doy ke pin ene den de ko kula kap nyal ten kula gwan kien ka gan man kien ndit anono chicken go gor and tamo kwa je lo ya diabetes yo bawa share competition dung family ni ngono me jin gat ga jak ka dong ti ko so Sudan for example mi jin gan mo go bai ga ra ku mene dia ba ku chi lu ji ko jin ga ja chi jan lu ji ko tere du ko mo go mo gwe ke mi cha no go de ben ne al ka gambe lo go for example dong jin gat ga juk anon ba ji lok ba ji target ba goro ne chi de ben ne al ba ku chi dong lu ji ko ne jin ga juk chi jan la ne dong wana ko le dia misunderstood e wona ne dong logoji ko jin nga e ki ko gwana ne bitin chejen
Dungajan no. They got guys out to go to Nung Nial Gambel. To go. For example, they got guys you to go, they go you Nung Nial Sudan. Me go and Kayan majority thing. Kia God logo to go. They go you Nung Nial, South Sudan. Kia God Bentio to go. They go to Nung Nial, South Sudan. But, and allow Benny Yay Nato can pello, allow Pelly Yay Nato. Changa rami wet me dum ti den mi chaw nen ge yo la bai benen ge mi je o ngak for example gara pai kwa nyala governor kangada ka apana no gara ngata is a very young man no no there na to chi young no just to put this into perspective ata yo kan pankien kan wandi ni ten moy ngwen ti je ka bang bigoro ridi yo mi ci ga ngat kel mi jek mi kana moy ke bang yo ngada mo se banga ca ko yar ko ci leader to begin with bigoro rit bi kan yet ken kula nyo li no yen ngene mala yen wati ga mita ka yet ni yen ma cha lo ne le we jek ni yen bi ane le len anon ku kana la confuse they are confusing people ngada mo mi jek mo waje nungin okay ngada mo nung ye for that reason Guru ben fail ni am not birokul bukulo chong na bukula nyudi te ne gwe ka kan ngwan kun mala yana wa ngani de ka lon ma chawa wan garano ta ma la we je ga benale for example ko me lat gane dor bang la wa te ne ngak roi ni na jam ni na bang ko wara dada gwa ma ni te ga ngwan mi chi pam ko ni pam chat ka ko as an example enwet rida anon rida nan kon jikon pam te kwala nang ke one ne de char do arien de o lat ke je chugo ko ke dollar ku ke le ko ji ko yit ji ku mo ga do ni jen a federal crime che jien ga region okay a federal crime enwet but anga e nong je den la question anga nong mo ngad mi chwer anga nong ara mo bo che kwel ga ro de ni kwel kel kan na kane de kon e kwel ga kel ka ni ta ni na cha per mo ni ga nda na roi kon cha ga per mo den ta ka ken li na to riu din nei di chwer cha ran kon pa mo cha kwal why do you think ngo de mo no kan ya o cha ne de go cha ga gor ku kana la mistake dong o no kan ka che jan chi o no kan ni je long o cha jeng ni do mo ba doran ba doi ke je that is it do mo ba doran ba doi ke je ko yana me la pal ga goy kun ba o ko ni je kun katar na mo che o kara mo lugami yanda dong for example den en wan le kan go to mi pin ge kwang kai kuer ki pin ge dr chen ko pin ge je kuer edong chen ko bisafar che jan chen bisafar che me che ben yu ya che gad ke chen bisafar mu ro do longrun dong de ben family de ro le me mi cha guji ero la ni che gwa che nga okay kuma cha gor lo jok ba lo jok cham cha lo jok che me ta ka afrika yu te ka bo dag nei de ka ke me ku kon ta gam ben ni me ta ni dwel wal ka hospital la ne la kimba enon being a doctor is one of the highest paying job. So tell you to chido ngai kana bokane ne dang gang na rar ke system ngai kana chichang ko gad ge le chu ngai kana o poncham ko la jen bo tell me bi chu la jen but a qatar no mo we ga community dong de le da ka chawo ka nga ka kan panken bokane ko ne pen na o de na o ke leadership Pankin good can look pankin and lacken tell him Millerana got order. Yenda take an 80 jitaka leadership for 30 years, for 40 years, for example. Did they mention a Kagambel and one? Canadian to what tell me Chirana pull out along Medelar and up. Che transformation ni dit yo dong de wo che
cái company mi di ya pin long mi chine one employ mi chungu lel teleje ni tan yen ngut ke kal joy ni ma wala ko tela na kem la point de la jen ka tan yen ni chi kwal enon che kwal yu ngwan yu community ka che ka kwal che ro ta ti ge ka che nyu re ti mo jel gar ge lew nak boda ngut jel ge chu ge ko tela go wetin okay me jin leader miti ke akim la kona jola akim to ngara da kono kuli cholo ne jin point miti ga long lat anana miti ga long lat ti ga capacity ci gora gwa ci de runi janara wo gambel di le ben pedal gamman di le ben pedal gamman anta to kon wer mi ka ji gambel cha widan cha ga ke tablak telecom access ke federal government Chawudan ga ke tabla gidi Chawudan ga ke tabla genne ne te nem te chi benyam riudien chi competent enough so mi chi go da rana on da o federal government ta lat mi da o je kui kana mari riudien tane na ngai mari kan ga gwar ngai rana mari wichar bang ke talu kana gwara gwa ada lat kulo olwa ada la expert ka federal level kana gwara gwa adong da let la judge ka disaba kana gwara gwa dong di let la jin medical doctor medit ka di kin gwara gwa dong di let la economist ministry kin so kana to ko kana gwara gwa ajen ko ta e chirana kab no wal pin ne de ji berat pin ti dong da kana la ran nyam mi ci ga ben pin ka ben ci chong de do bo mo ci chuang de do go chi won nyam ka lo ben jok ka kuma ni chiang jeno mi chore chai chung ru nang ji ti ita ru nang ji de kong won nyam bi lo garam de din ram dong lo so kane to mi chi ga ben ka system ne de ka ke mi yo experience de re kuma ka bi go ben nyam da tan sienta ngwan ne ten bom for example chiang e cha ling cha gari chal mai kap duel cha le la kwa ziran kabela ana kwa je la congratulate ne to ngwana long ana chetok dol long mai kap duel aram kel me gwa long ga noer me tega capacity me dide long me tega nged me gwa okay along I know him, he was my classmate brilliant okay ka chwa community alin kona da capacity da o nyotin chiwo je kabela gwa jen gwa na ante is bidantin kan chiwo kwiye anon but mukwa ne dan go nuken ka te nyet midi ka de na ger mukwa ran la we kam the responsibility method by useless dia ba ko le no nya ba ko le ben jako ka ken kwa la gwi to la example chema ku riu de no boga di dran biet re dol mi di mi dol ge ji Ethiopia dial chang eriet mam belo jogo la ti no abela ne ke yudi na kala na but ke yudi ala wo ka di wana be ni yo abela check ne training content jin pe ji ko wati ngi mi benang mi belo jog okay but la we ni ne ke re duel okay chicken malar ge ko chicken ling jaw loy din chiran contribute yo chi nin jok nin ngwan nin die chi ko tok bran yo ka ba khan be luinjok be luinya gambel okay chicken gatan go tender can go jako de can push the system irunda gwaran kana ngai ngwan ran de jo lib do anono di benyal ka federal government telaka antama ka federal government gwa la gwadan la kona guji o gwadan gwan kwa la ngon ge kota okay gwan la ngon kota yo ba wa yen were go ram kel ge yemu ba chung is bi taw kai mi kirbe ba wa yen ber go ram kel mu ba chung ye ge is bi taw kai mi kirbe ka kan nei dan kon ko la wo ko peral ka kon ko egideta okay egideta ko a requirement ko brandu tetin cham le na ngol ke chor ke kuje ngok ke te bang bo te bang apal men ngomo ba nyot ke te ram nuer titin
kanete te run di jandiok run di jandarew run wel de ka kuma angu pen ga jieno mutaga ga long lat angu pen ga jieno experience di le jien di ben ga federal government okay machi la do ga run di jandarew mi go mi useful experience de jani wata te ga mito loga dolan tiane la ling no tele experience la ling no tele experience experience ye long gana fresh no ngukongu there is such a thing take a like bad experience and do not forget that awaji jere kumaka ka run jandok ke run janang raw chalo no te ne jini ngi meladi okay ka chalo no itega mi go ami silet kana ka chalo no itega mi go ami bilelat ka ko run janang raw ke run janang dio okay tell it ni anta ma right corner and te election te nyam dan te ga ne ri aran chung kangwan ala 20 year kaneri aran chung ga die 25 years kaneri aran chung ga dio 15 year kaneri aran chung ga rew 10 year kaneri aran chung ga kel 5 year tilado baro de loje kan okay ramate garun ni jen rew karamate garun jen diok la ja chonka telme le de community anta jena na a kwa chung na me jen chong na men jok kalat museben Bro chu nyok ke another time ke jen last time ke cheme chi wudi chale taklai minister ki prime minister Dr. Abiy Ahmed chela de long video de o yen ne kon chirun ken wore kumuka goro biya ngada gwa ne yen biya jen ka kuma kira mi ngodo kuma mi ci jen ga kuma la ne exit plan du la ne o jin mi jin ti ga experience mi di le no bok la gor jara ya bi la le no bok la gor ga experience du len lo le la expert wa bi le no le te no ne gwanye do ka kwin wat ne anon kamitela mi tong mu ci lat merci jabi jan mitela mi tong mu ci lat ci tamdu ci ngar antama lene tamda lene nyoko ngar nyok kon ga ku ku future ku je nyoko ngar future kwa ngar de future kwa ngar ko raminwan mi ci let kan tele mi ci let kana cara menyon da dien je nyogo nongo kum che dol den ngane te rini kon ante ten kwa introduce to government kwa ke le groom ko be ka kwaro tomorrow ken pangen ka tela ran lot berun te jenang jog runi jen ngwan te nyam dan to ba ga nyogo mo wanga ke tel mi le ke nuara so ramen nyam e kon runte kon wang chere mi na wang runu kor ke ko je jere ne rew ke jere jin nang dok cha ka wang ke ko point de jega cha la ngono ram jega nyo okay so mu ku ko rai ko to ne ngu me pen leader to go me pen go joy go mi cho ko o chi ne de ko ni chi ke telot ke riu de ngwan ken tele ka capacity e o ken ko ngi je wi mon taram da ro me kwa ngara da the leader mun la ra kwa ngara ana la kwa ngetit ana ran la ja pie getit ana ran la ja nu ngni al getit ram da dien ana but mi ne kon ten den yam dan gwan kon ka gan man kon dit mi gonna decide o big lin ni nywan kon kam ni kon tuk de lin were dia lan tele dor kel me bae ana ko dung bae dor kel mi te go dor mo go mi la ngene te go kwa ngetin kan ngene te go to de le de bum ko de ngene te go ben tuk dul te ko ken so kan ngene te go dial cha gang ne karar qui ni dial la un mi din mi de ji dap mi rigur la ya je ki la de ji jor ini se de wode ku le pi ni ji de ji ju ku bernial gwa da e gwa du
la ling no dol ke yen taraka bini ya gar taraka bi je yen enante nachu e ke yen bene gwelo roje ke ji wana mo cherun li jandara wanga kumun won ngode je ne tege piu cher mo dong ba o gwel ke je okay lai enta mi chi ngane ti la roj ti bum to ran ke le lo mi chi je at ba yen yamala kam ke no o bene ma churo de yer ma ngola rido ma jin ma ni te mi chi rojo yer rodu okay janat ba dan la kam kana again which is de ngane de kule jo message mi chi ram mi jogi no mi chinen ajene in mi no point ramo tel ko ni mi da den jani ni mi dan no mo ko ana jogi no goro mi te ga yiti la de kuire du chi o de na go ka ken kwa silent ne katano it has nothing to do with you okay and point then take a native there are not long in real life native my family member the politician the jidora the I would do anything for that person but arama yo be jen ka wer bo bagar kwar men nyamala de mu gat pal moren bum wijin chale Dr. Chem ko diet mo yene no re kum kana me charo du no rek go no to be wuj ara mo point ne gang ne gwa de chi o to ne ibum gida ka chi o jaga ka chi o tamudi ngay je bogare de mala de ka the same reason din konkai te ni ke chi more te yen chang tu wur long ko chi de benere kum that is why tiga NGO and point that tiga ne di dora te la rana pokanga banga jiyo ke te ne jira me de tour me di me chu go adwel wal ngula wi la ne nyen politique ti nyon banga le be jiyo te ne kana ka jira me te ga yo ti ka kwa le de ke international NGO jeli wira wi ke Europe wi nika ngu kan ma la ro da nang ka kan nang nam ne ti nyin ku mu ga ti te lo de ti kan ma ngu pel ka ga ti yin la nu du ga men kan ga no la ngai de di it's not about money for some of us okay ka tandan la tanat lut ke ni je one ne mi cha ji da pare dur mo di te lot akan liadu ni ben di ma di ono di on ko di ger but and no more chechub loidien ko chicken of they do not see that the chicken of why di you don't want to can I title mo karul one gel to why di ka give up ko di ben lan ti ni nyen ko ti ten we ne ro kare to goma ne and personally given my experience can go the altatin many America tatin dem ti duelu ti ka turbilu ti ka ladu anan kan weje law etik me dan ne je dan ne ke jike ko chi an gwan ro le me chi we da okay etik me chari ala ke jike kule denen ga kan ke tik dien ngo ana ni kan ala kan wan ka so tek de jane ja chang no ra so kan achang jal ke choko ke pat ka re twak dora ka ku manan kala da ko ne de te megere jal chung ne me gan jal twak me ka ngu men kan ko la ngai ken dit ko no I would be very happy da ngai mo ka lai di long da ngai nung satisfaction chenda diere turbila me ga cha ban pinga America chenda diere la da me ga la wa tin jala Europe jala wini no chena datim but che chublo diena na mo mi chuele deran che la ja chara la ja guje la dong chi yong da ko guje ro de one ne tig dana tig ji dung te do mi jaga je che do la no te win mi bu gwa kung anon there to abandon there wo tig de mo gwa mi me te tin de so that is why kan ne konta mi cha gat me gwa mi de rich dor de ger de chiam gwa de nung doran mi cha nen la kan wur kore long
bawa dole mo no kwar ana no kwar long yar ke ji ha ana ba ti ko kien tungwan ba la jodu bum wi ngu kan de dial do la ke jodu ko chio nyer ke ji chio point du lo ke ji lo ne ye tin ko ne jel ke ji nakani spirit tere du mo cha goro ne be joy entanga gambela dol konti ngwande goro konti la sakai ne medan dol guardia kanika dol te niam dan mane dol te konti te jordan riudien mane bai dan yep riudien chi gien tanen ka ko australia tanen ka ko europe tanen ka ko us ngwa predominant majority of them ka ko Sudan kendia why ramme bum ni chiam mi long me nan der la ne nan kono kwala lok la kana te ka option ne again ke lo kula beje long ko if you push them hard enough we could push somewhere better okay we could push somewhere better good example meditip medan meta dul gora ka Paulus dong dia ngajane te kone gone kel ke medical school ke ramu do dien ngaja me piet medan enon chelet ngwan jaga lar long re dul gora enon meta la president ng student union ke Ethiopia ke lew enon let one teacher student in medicine ke Ethiopia she can kale point Ethiopian Medical Student Association before kano tinene tenijen ga Black Lion kana Paulus ka Mekele ke Jimma ke Gondar tele ke university ne kokien chow introduce ke university ne kokien enan IFMSA project me ala jel ke me jin student mo go and you know what you are doing in medical school today program to rota jel buñ ka wagarar ni chiam IFMA program ne we no me chogo German medan da jadin la project re medical school ideal lade kene project chale shiba project enon amane table ne te la kap ke te medical student ne wo no medan ke German enon ta che do tin la wa national program enon me ko graduate ne changa offer o de do ka admin ala admin staff ka Paulo dol de le ne kel medan ka student union student committee kan de ari de ngwan chi ga dot ta ga moy kelet ko bi ga let ko bi ga system bi kan lo push forward anan le woni ga te cha wa bo le du vida ko tamaja anan tamaje woni ne de an let re buin le ne buin ka kan ja doru ne ja pin ni chiam she is not a good way ko di ne ku reward ka ja anan and then choben ga gambela anan me se bana gambela kon ne de kon ni tuk ne kel anan ngayen me leave ne anan ni o la ge to ne ga ne ti je to ga la de to ri ko point no mo ka karo ade nyer ke je ji anan point no mo ka karo ade nyer je ji anan me ji ne ben chwa kon wiel ne go ne tele o la tele budget imagine we na ni chiang gambele tele de to ri me ji ne le ben je ne ke war gam na ko ji ne COC kan to mo yene war gango ti changu ne minister of health o ka connect to ka under employment job da gambel to akon will ne o tele gwalle ne anon tele budget to ane will tane ko almost pay objective mu me gor ke anon o ne mi charge push enough a charge push enough diri jendi wo go agwinyon ko cha goro to ne
ano cha goro to jin point du ma ngi mo ke ma gwe ke mo ke jiwo goro te loy du go di na le de ka long cha goro be joy kulu ano ga tu ngwan de ga nuere liu ke nep seat ko gu jiwo di na le de ka long ka te la access cha dop cha gat so ba ji push to di ji ndi worol do dien ko mi jin ramu bumbu mi ci gwara gwa bilad yik je gwa de dien bu survive gwa de dien kanene ko ni chiranda ko survive gwa dom kan yei nat kanene te lot ko mu bran ta gwa ke lo mo enough mu kanene ko no ku to zai dangu gan la kap ko kan la kap kan re pol anon so me ne bana gambela you ne will come dual wal te kuyer kan dual wal te kuyer primary hospital kan general hospital many me jane employ turu history me te garam me doctor mtangwa yo benga ke ram ta gambel me la dual wal benga me jane employ kon to go doi da ke chianjek ni ke day one ne to ne wore dual wal ke je instead of that ten lo na do god kon di to la kimni chwa to no chang ne jek ni ke chop da re dual wal bay mo ke example in my case ko yo la wa te ne roi ni na bang ba la wa dong pal kan na ba la wa dong anan anama bo ku happen ke department ne dia ke industry ne dia anan me chane employ ke in 2019 anon re dual wal jeg ne na la o china to jere kal point de tour la ka to ram chiende chang to ge emergency ka war liu na re dual wal ngwandan la de tour ko la bon ge runwa anon ana ran to je dora so me cheben ne chine ben che gara la ko dual wal chwale ron gun chao ti cha jo to ne kwara an goro di ben re kalwana me la te dia la ti ko te kula tan ne di cha kim ne kan cheng tno ma ta mara ko ne riu di ngot ga din ne di cha kim doctor changarar ku ne ti la dual wal ti tel go de to la de ke la dum ke ni doctor la de ke ni ge der gi me da okay la ke ti de kim ne ka cheng go mi chang la ran gor ko war ge emergency ba jo chol ba jo je ngwa mo bina bu lo me cha ti chwe kon pin ne dual point dual chwe pin ne jama goro ko na ala wa toire kal ko yo bana lo ka emergency cham chen te let ba nga we akir ke dual ba ben let ana chwa pin an point da chang gar warning ajeron go ko ngula do ben cheng re kal ngula do ben cheng re kal dual wal lo rameda ne kulete duel mon duel la do ne di wutin e bon mi ci jien ga gambele ne wal la de ka disababa ci cieg de kula do cieg de ejen kula jengare duel mon cieg de mi ci mal la duel wal tel mi la de duel wal okay chama war woni nga baji tuglet ko ngula de o to ne bi ben jengare duel wal okay biyen ko la ngaje oto ne kon ten let kon ke ko ne be kon guard kon wan joj ge wiki tit okay ke system recording in progress biyen ko la ngaje oto ne kon ten let kon ke welcome back engineer. Thank you. She elapsed, but then we can continue the check. All right. So, lo ko la da example ko ba ko ngai mi jira mu te gwi yo share ko bene ko no wan bi ke liam bi ko job ler ka ten ko na lat ko. So me chane employ dual wal ke 2019 abanya ne lat pinga dit me de ler ke je. Chwa ko no pin ne employment. Ajo ne te le budget. Ka wiye ji gambel ni chiang te lo doctor
okay la kon doctor we lim ni gari jini ten kokien anan tibikul bella de rolan chwa kon jo ne tel bedje yune wel jel ne ge choko ngeji kamte na biro na ne jien ni ge new land jel na ge choko na ni ku yin anan adong de ran nek de dogo anan pen ge ne let so me gorga wodi di awa mu wa ka jako je ken bay de long dong bran tu jien beret pin beret gwa de mere de yetin that was the objective okay me jine lo re duel wal e chane ku employ me lip ne re duel wal e yot to ga ne ge chian jiek ni to bab okay awa de me chi ga beneta boke ko bi ga kwarna banang akani chi ga gar akani ngu chwa doi da tung ni to bab la cha gor to ne bine nyur comfortable dong de ne na le de ka me chawo ka gambele ta me kwang employee do lol ka primary hospital ke doctor di al toy ke chi ni kien taram toy re duel wal ne de kul te re duel wal ke ti te chalat ni der gi la ti doctor kul toy ne ti chi le duel wal akan kul te tin to tani le re te na biro tani jiran ko le ke te na biro no wal lo ko muk te de dien tani le la na wal ti tu ni dong yi lat pel no wal akan kul cheng do ke ti ten kul ati doctor ke ti de kon policy dien no lat ke ko ramki milani rar be yik cheng re duel wal yan the reason la de ke so me che ti che ben je ron jo to ne an goro di on ji kal ti je che ti jo ne di cheng tin cheng ni nye bunya mi chia le duel wal chi stop duel wal jen cheng tin but chow de che kon stop te na biro che le jien ga gambele che lo na ka di so nya ma te duel jen te duel no le re ge business re ga de den so me an ti je chwang gar war ga wo ni nga ron ge la tu ga let ye jong ne to ne nyu na ku na re ba shu bi jien majin chune woni nyam wude me chwala dorar kom jene tene dorar ka kanti ba chu dorar wo to por ni je enyo ku ron wo support ke decision ron ko kwa kimni te dala let ke emergency ka war kwa ga le pin ben re kal imagine that no more there are no to justify it there are no justify it ka kanne no kono kwala gor ko ne been right today ga gambela okay and tell me for example in case of dual wall laneten karul rol win mona me ke liu me che jalane che jaltin rolling lini karolan rei bunya dan cha jal ke liu wona ka northern tigray wo ke east wo ka west woni ka ethiopia wana cha got hospital to wan cha ga jal anon mi chi we je ne na ko na kam galat dul wal ke liu kam ne di kimne chi o ma no e mo ke ne ga chumen ne chi o te ngu o la dul wal chere ke sport Recording stopped. A skill work okay a skill work so a skill work la go na am the more qualified person then ba jago ba no mobela me kwa example lel ke situation duel wal chen bo ka te kokien ko lawa nga ko wila ne me kuji anda me right corner yene ideal ta kala ni yo ma kai je de la duel wal gambela ko la duel wal nuere ta ga nuere ti to la surgeon te gaten terena doctor yang ma char ti tin te doctor chang ko tuk ti tin te doctor ban ti tin te doctor kulang ti tin te doctor talaj nyability tin anon kan gare to ga ti chi specialized duel wal ti specialized duel wal okay and then my right corner then cha kan no go ne de ke leadership duel wal ka gambele de kana kan la duel wal clinical setting ko duel wal a clinical setting chi tena biro mi ki mu ba ngoda be benteni yo anon pen ge je ke
kwa ga la roi janga aramakan tok dol wal ramakan tok dol wal haja roi na ramakan tok dol wal ko ron go ngai ko ne ngar kura ka la ngari yen kura that is how we know ron ci ko ron ngai la academician ci ko ngai je e gore randul wal no ngai ko ne la ngar kura ka okay so kwa nei ti ci tok dol wal ti ci specialize la community diterat kana kan kwa kwarian en ko la ko dol wal kwa la jaga ramatel mun ngai je ba dol wal. How does that make sense? Ni entema tege por jengni to go along to latke. Especially Ramkel mide thank you along Dr. Gabel Chamjok. On a long order dual wall Gambel. Primary hospital down a line where at Witkin. On a long order Capnial, the capacity building de latin. And on. Alana Bonica US and Guam etema che jen ram ko la ron ko la kuer kana garan gure la ka bo boga kwak bokan bo go te chare la ka Dr. Gabel e por jeng mo galo but imagine dun ko la bon gade ten chi specialized dual wal ten ngai kwak dial ngor kan ke ngai ran background o dual wal ni ken mi ran benerol me daran beneret di let o clinical rotation and attachment la la tension ci de ben guini ken won ken ne lat dol wala lat ke rol de ka ben in bolton okay anta ma cha goro ne ba kam ka wala we gor ken the most unqualified person ajan la we anu ko mo anuere anta ma ka leadership ta content na ajan la we anu ngo ajan baban ja ko ramo point de ajan binaro ajan da kon kula go di ke da doranda kula go adide anon and me ejana nani yer kon anon cita leadership me wal e ci ben jien ge jete da dan ce ro de lung ala ko ruj ko yele ya kam ka ramantel mi balwag na ba ne nan kon de na lok ba ga dwe cha gor to ne de metere rano da pal mene me bijio ta na da yaro di ni yar irano kwang ne ngo irano kwang ti won ka le din ti talone kane te kon de yar ge ji ken bi garo kula ri di yo bi ga te dien kula ya nyo da ne no janan mai chi jien ne janan tam te me nga jane me lawe gor ne lawe le ne men kan let kan negated by design ko cha goro kan ene metere du ma chi pel yar rodu be liu kel ge ji lam ne abidi chu ro chu ta me la re yang ke ga mun ngaji men ne chu la bai ju to ne bi chu ro di yar chu ro ji pel ngu ko nakani spirit na ne tere du anan ajan na ko mon chi jin chi gal na ka ji so ko kon nueri mela na tie jente wiena ayo ro nuere shadak tele kon rui to go na ko kon cham kene chwet ngukungu bi ngaje go ne ten la responsible ko bi siang nuere be be wi mon kene kon ten la dit kon ten nyam dan ko chang nu ne chi ko gwadi ne chi kana tol no Chicken pig chicken go they are making sure can need become the buying weight and peat can get them a jay can nail come in out can they con below long can get rich bob those are the people then come can along and tell me right on okay can even gonna come can get long chan nuer mugwa medete gan nuer mede come near on kel kia de chiang chop te yenung aba kono gwe doro kokia no ne te kon ke lot cha goro ne babania ajana te tinda so michi ramme mugwa michi nen for example very much example look an chanko oda would mi chola galwa bom pal
ngode ngat panchen but ode region rol nuari abe ben chang no western world medajen gude no abadang wi mon a kana let a kana nuari kana kala de ka ke kana ting nuari ode gere de kana latin be chwajen yene no de jagala laws mudi long no community okay de jagala a very big loss micha de major okay ko take nyat magwa take a long lan magwa kanta ma ka gweje dan gwej kono je kon dia cha gor to ne de loy wije de na lo le de tele para mo gor so mu we du tin la ne brami je galwa bum be tik de ke le we wanang rolling lin katara mo gwe na bawo na chabo galwa kana gol galwa kana gole biga survive gole me taka apir ka gat ke ta kon bo me no ngriu di rar biga ben gwara bi ka to rone run tele me bi ka pek ko mo benuer di alan ko ken jago ten de pin but katara we ka nuer di alan kon ten tere chin ka te wini ten kulu chui ka kwi kan lo da ni chui ke o me chui ne o cha ga tan go nde ni le de ka cha ga tok dor angane e kan te jek te jel kan yam nat okay sika na ngai ko kon la kon ngai no mit ala lose la kon aku ene lose mi ci yoku bab mi ci mudu leel yi turbi lu je mu leel bi ene jeta ke big loss ko ramada na le de ka pe ga na nda na le de ka ke je mi ci ya lose e kan yene ja ku ye le de ka and laws are more point there lenye kwakte ngwandi ci bab okay lenye kwakte ngwandi ci bab ka ko cha major ci kon ngai o me chui ko kon de chui kon ko cha ne kon go ten de tek dan kap nyal ka ta nan ti tin dama cha na ke lose kan ga kon la ta ka ala dor la te ga ne ti ci ko cha ka me ko ne de kan ye kamra ka chiang mi jeng mu dan te yin tin ci kala la ba ne dia du no mi sia ne kun mi sia ka bai ya randun ade ye kamra ka no mi sia bai e ci te ko mo cho wo no ba ye tar no mo karun ngwan ti ben amane odong da ko da ye nyok kam ne ko kien ge ra da den ade ye ko la bella ta ka okay barada ko kon nuere ramon gwana nde na le de ka de tik nuere ger anon ke de tik ne ni char ger e jaram la lu ko no point de bine dial ke te dien kap ko ngaga mo ay ye ka toro ka ngar e tam da nak amano be liu bang chang ke mo gwa de le ka na a chi jot a poike a toka a ro ling lin me te ga long bo chang tin bo liu tin a wo win ne a wo rol de dien cha ya gur ke ne ba mo ka bang go de tare na tele no mo ta jenen to ko ka nuere anon me ko ben ko ne ngu me da kon la kon nuere ko de future de secure ngu me da kon la as a community ngu me da kon la ka anga me te ka long antama ke te ga bang ko de na ger anga ke jen tam ta ko ra tam especially ba kan yo ko contact dung rule bun anan mi ti wo gje ta ramata ga long atama ko ne de tik na de ger ke Ethiopia ke de tik nuere future de secure Dr. Galwaron ano message me dong di gwi kwer galwak da galong mi chiwo jak ye mi kine jak jama dong te guje yona galwak ka gwa me la section lo ne jawda woli ngi yo ke die jaga je video me dare wo gwi ni mi wo galwaron we kwera ta la ro wan ma galwak lo galwak ma ga ni me ta ga school mena ga galwaron galwak tega nyet wide tega nyet
ngaja ngok rewden galwa kala gor nan la gor kana man kwala len ngwane re re a gor turuk tele me de kwan jor ke je me de dot enon diodien galwa la to ga lade ka pege cha ngai ke je ko chi made from personal level but arami chi pit ni am ne mu geja la rami dit ko ja admire long tege dol mi akon dol ka dar timit be medan logo lat ga to ga ne ideal ke ta me ta ga ne yer kwar ajan galwa chu ne te la jidure o chi ko la dur ke ga yu me le dia na mo dur karo ade ka te ne ngwan ta ga ta gar ko ge ne tin ga ne yer ko ne te tin ta ne ko kenden rame chu dur wutuk abane te chite ga dur chu ga yu te ga dur ajan galwa 1 point there from that day on ajan gwa chu galwa 1 chu nok tin ma wala ka chu admire ola na ga yu mi chete ga bang ti che jak che kwar che jak der mu go ade le ga nuere e chang bele jien ro anon amani chang be jien wi ko mo ne garwan be na ra be chung ala arande anon de mesi de kula wona ke ta me te me e jinte ga bango ko di tek nuere di re alaka it's not too late. It's not too late. Kado ba di area la ka ge ke di secure ke ja. Si o te ka mo go me din me dong me di lat kan wara. O di got to go di ke lin. That is it. That is got to go di ke lin ka tu du le no re dia. Di ke lin ka tiang, di ke lin ka chen chai, di ke lin ka che wow, di ke lin ka chen jane, di ke lin ka kokon ga juk, di ke lin ka ga gwang. Ano. God to go. Jin ngi ne ideal. God den pi the gambele ten la gor ten la nguni ten la torone ngi ke. God and go. God to chi chi man ken ga benung ji. Chi gwalle ne ken ga benung ji. Chi kwar ken ga benung ji. Mikine decide jino ne branu nung. Point du la jin kini lar branu nung. Taram bi ga nung ji. Bai ben jo ngaga ne no ni go kum ba ya no ni ga di je ba ya no ni ji ye ko gor kano kane to kane di je ga to ano big position ken be gan kul par long chai ben no ne to go jin point ni jira mo go but antama big geg du betiang ka advisor ti je geg du betiang ka advisor ti je ti men na malar ke ji ngago mo chuno ba jugulo no ne ti cheng jin kin ran melin kin ran ne ti tele ma ngai kene ba ko ta dung nuer ba ko wang kan antama wana ga election ko wana ga election ti ka bang ti di de long ko di te nuer di guarantee ko ne di al ndi chung di ga de go di ga ja chung ne de ba chung to ko ru ni lang di te be bento ko cha la dag ni kom na chung na ne de ba chung to ka ne de be introduce ko kum okay ka ne de be introduce ko kum no no ngane te go te be nuere le de ka ko ru ni dan wel ru di jendang rew te be bento okay bangati dong chi go bi nyok je ga nyok election dong ba kwa ni dong che ide je wi kwa dong da ram dong da gwa ma lo ka bo ki dong be je wi kwa we don't know but election me ko che je wi kwa de ji lam garono len ro du ka legacy and the legacy you built as a person e wo bi ne ko kien pit to go to de chet ki ji okay ko de tik dore tan yama de lo guarantee kan it's not too late this you can do immediately long learn right now so ms then amount to garon ko shu wang du jago ba kum akan chue dial
kene nyuan dial ten ci jeng kum cha wo du ke kujime cha wo du nyo ke kujime lel ne me kwa ji le chum e kan ne di tele mi ci kan lat ke tam dien ne dan kene di ci ate ke the same caliber of academy anon ci ate ke the same status of leadership uchanga ne kum role bun ke le go anta bitin lo nge ke mero aje so they are please Lenny etam do alena turning point kanware jagne turning point. Okay, you can do that. That ambite do kat issue God go kanware issue uchum. Tell it. Ejicha bile remember ke obina la wiye jemana na wiye galwa tudung je janye ne dong den metene. No, now you have the opportunity. The ball is in your court right now. Mobilado ke jen election me ga nuere te bija chonko to ka ken ga nuere ten they will set the tone for the next 10-20 years of politics. Guamo MSI to kwarko mu balel ko yo dong de tana du wien na ba lat ke no chinem ten no there is a solution. Solution o ne point gadaron galo ki ene ideal de gujiri udunde ene diaspora tanun de wi gomi ana ranga konte longo de roi ko please chomna gadan galo ram go galo kwar go take capacity take akem he can do this go ne right kind of advice right kind of people around him jen go man okay ka wata galo mi logo do kan do loy de la ya logo mi no go je la ya no. Okay, so that is why when around galwa kamane chang chala bara we come miti chang ti ke jek de balat ko taram lawa nga ke cheti jek da la tele kon dial kon human being miti ke ne lo galwa ku kan dundi lo la lo kan ba chen tetin anan ajana modelar I will still hold on to the belief ko on point galwa there a future no there again Michela Lloyd there Ewobaga anan so guamo jana masida to queer jaram the only person metaga banko the trajectory ke do banana chinwari chekeje at least ke Ethiopia contact there loy gwada baben ka masida me jog da wo ka yen ngani dial ten content kiram gor lung medana ledi ejiram bum anon mi doike okay doike ji cha goro te di joy gwadu meti teno tage message mo ko ye message dem de den de ko gwandi ni ne din ji jeng kum kene nywan dial ten chi toy de dop chi karo gwen de ram dong rat pin ke chi kan won nyam ke chi lunjo ran betere kum ko gwala li no ro chonga jan chonga jok durundan die tok te me chala e tar ge je banyo ko ro chonga ta ke message mo ko ye enan message de men mo wo ge ye en dit ko anan we mon ke liu ran la ga da bi ko ba ji replace kan okay then the reason adapt with God ko ba jindu ba continue the kan and then we do no one chiari na rodun pin game yen ga God kun amudi ku la game ga God ku jemo kon dab yene ko ba ga replace that is a natural order of thing and then mi ci yen gad mi ngay ngok mu bum tok de ma da na roaj mi ci yen nen la yena goro yeri yene le yero duna competition ke je dag yen ke je la di no te la to chaga dela anana emu mi je ga longo de replace the god kun emu de je ga longo jira mu ko replace the gadu na te ne loidu sia tam dun ci yena nam ce kantal mi ci ala ken wara ngona ga mes antama ci yaro dun la ga du
look de ga de go te dong de na la kamra ke chiang chu jema nan ta na te chiap ka te do dien le no kwan mi chien wa no yen ngwat ne al le na no ngwat mi je bien ku lo de nge je wi char ru no ngwan ni ti te la ka lot ni te ma cha yo no ka ngak janon chalan nam ka no yen ne ala yen kwai no ngwan ni te lot ke te de ngwan ne ko go bien ku lo wa bien ku lo justify ngwan ni te la ka lot yen ngwan me cha wa wan ge yen ma le yen ga le na ma na no chu ngwan ni de ngwan de chu no ngwan du me chu no ajen ngwan de kwal pam chen nge ajen ngwan de mo ku wo mu ku per mo do tama ajen ngwan de dien ni chora mo ke ngwan kun okay log yen ga dan go den de yen ku lo bai we so ajen la wi ko ne run ma si de no please wo je ro dun du wo je ro du ga de go tinga je rich ti long game ko doron ko kien mi ci ga ben yal ci ga ne ba loy ni wit dien ye ko te me la dwal ke ye me la fear I do understand I understand your fear ko yen me la dwal ke ye yen to ne ne nga ga bum bum mo mu wo ben an ba ga ben chang je re ku mo nga ga mu wo ben an tel mo ba ba cham gad ka te la ram bum bum me la wa loy ni wit ne ri nwan mi che power mi che je te le jeng na ram ngan mi cha kam power ko la ga go re surrounding de ke lu be destroy ko dwal beti dial be destroy jen be ko feel comfortable ram po je no mo ram dwal ram kan gwara ram dak gwara okay ko lu enemy dong mo de compete ke je environment ti tino che gor okay gor no ro da ka ro ade mi chu ko do ni je na la jen chieng wan je no cha surround ne di dwar be ko feel comfortable okay jen gwam be ro ko lu gitina la o ram gwa ko ba ko le yak ni ka ro jen la ram gwa no okay so mi chi angane to go teacher qualify ga duk dia tuk de le no re dia mi chi aga no chi kan da lo ni wi dia ni ya de la gor ga ran gwa de mi be mitin mi ba gat ka rom tin cha da tu mi ji bai tok do be tem le ta le de wala ne let ken to wo kan nyam mat ka ro de na re ji tu piatan ko kien de go compete ku buin okay de go compete ge ling ling de go compete ge ne ko kien badan ta ma gat kun chi agore bi ge chak joy ni Ethiopia jen chi kon chubo te la gade le la ande secretary ni ge minister dia ko di te le do mi chub kana ken ngwan kun ni chure nyon to te da gwari ando to ku yen ge le ne pito cha ye longa ret pinye ken ko kwa yen ge ko bi go biede ni kwa yen ko en nyan chi ge chub chicken chup re buñi di mi bi gelo compete ko ku ke tok riudien to da ngai tok te la gwar mi tok mi rot mi daran ko lo re na ke je so again chana ro ga ke tabla kon dia chana ro ga ko gambe again that is why we kon gambe la ma chere mi chi kon ji to be ko kien ko chi kon wo pa no compete ke leten ko kien ko te la do kume again na mala introduce re system ke ele okay niente ti go dol kal ko bom dien ngi ge university ni let ke re buñu de dien ka custom let ke wine bane to kaneden bumran ko changaran je ka telo we mbogaran ni alga gambele che kem che ro de je gwada mo ko je but kum gambel du lang wane to go nonga ba ka mo gele bran le ru ndio ko re gambel bo compete kare je mirun ba bango je kare minister ni baro do je la dam wo survive de adi de tema da ko ne tiem federal government da ko ne tiem federal government ne de tin chiga ne de wo ko quota e ka representation karo bu ndial ko ne le tin ndial chiga ne de jakke ene kien e go nga ko bu mo le no lar ke no kuma ne dial ti le ke federal level wi ke skelu ba di skelu la ya ja chubo gwami kare mukta ba manan le dit message mo de kam yen dit ko ala do mo chia to ajo chia misuse chia toy tin anta mo log yeno gwen yero tin tami chia lo wen nong yaram ku yeri replace yen wen nong ram yaj min nyan mi je please chwa doran chwa re na ka dio chi tam nak ne ka tam da ta ka na ka piu chara nyo
no mo MS de tu ye yen gwan ko ke yen en ngon ci lem chwara ne nyi chwara ran nyere ke yeten bom ten ci yen ga ne rede mi ci ran en yeti bom le yen chwa nyir gada mo gad mi je mu ko mu bi yen chule de bum ko gor yen o mi te ga do mi de tik ke je ada bom de na mo de nangwa de din dere yo liutin ngwami de yen lo do comfortable de yen choy ne na kon de yen ko lo jawo be lieptin a map bina lo chu te that is what you are fighting for. So no more mercy that year mercy de men jot dere wo ko yen ngene de al ngo yen ga no ten bom mi jin gad mu gwa anon mi ci piit ci gwar a gwa long la do kwaje le lu kap ge jin yal dorun okay wala ya to ne dorun wo gwa mi to ko kien pen ke ji ben yal my message to you one ne show lose okay show lose anyok show kan personally e dong e jin te ga mi lu ge ji no ami ci jeg na kondial te jeg na kondial ci jin karo mi la gu ji dong jin karo adu ci dong chang ci lep ni jenderu no ci jin is not about you cha lug ni ji lug ni ye te cha ji dab ka kato te rei du to te di na lug ka kato kan nyer kana pan ken to na ci gu ji dong jin so in that regard you lose Kota mala to kang wana ten pel mi charan fu cheng jek biu bi chu lose yo mi chi lose ni ndwel goro du chi bi le rep chi bi le goro di gwa chi bi le goro di aram gwa mala ra mo bi ne to go bi jala gwa chi bi goro bi dignity du bi maintain bi chu yor ro du kwam ke gorman mi dit ke nywe chada ke ngu tiba tik du chu mal babaken okay iyo chi ku jiek kene te konte kwa ji le tuje kan go di wo jiek aken biro ku le rito bi go to ku le dol nyok dol ke ji okay aken ngono wu ka me la we gore jene te ga mengaje bi je jeno nin tam ji le yoro de kwang ji te nu di bi e wone ne they are responsible for that chicken a good we can admit okay can they are counting on that ngat can ujin bro do yar kara bro nakara you will go into self-destructing mode okay self-destructive mode mi chu tini yo bro du chu yar kara bro du chu nakara ajen nan pal ken ga jen ngor ken da wat wo ko ji mi che yu to yo che yo ta loy din bi kan you celebrate ci me gor ken ja wotin ngu wone ne miti ga mitere du mi di lot nuari che bule joy tan be you live with jike yo ji ko go kunye du bi ko ro lat ka ro ni ha nga ga gan mo go long do le ma da na le de ka long ka ti go o ji ko do mal nang no chi nang ko okay ke yen point ni kiao wa re ko yen wa re ko ke ti okay te ka nuer te ka ga nuer go to bom te nga ja long ta ti ye den je ti liu gambe ngwana chiran liu te me ja la na okay tan den ne ti ga na bra na karo den ga kwang kan ne jwa ko ken okay ngu lat ke je ke te by design nga ne gon tan nyam na okay so my message to you should lose anyok chu dol gore chu pel keta man lugi ke jammo make sure that you're building yourself build yourself okay ngare ke sport we dol gora rep goru rep ngwane du kwen bong ne win mon ko kien anono chumro du bitamben mi charge belong ko e baji deny aran nothing will stand in your way okay the good thing is the time is on our side ni jin gan no tod mi wet okay
banko tam te kwidu kene ideal ko kene ti biga liu biga wo okay but kam lero mo matega ga long mi pen ge jiben ge re kamen di ka do na di na lo ke je re kuma kan make sure you build yourself. You build yourself academically, you build yourself economically. Okay? Duk dare oti bro du build kaka. Okay? Miti ke degree rene pin wer ka master. Chu bang lel bang ka gambel chu ro lel nyun ko chi ngai chai ji luk wer ka master mi show master rene PhD. Okay? Me jira me chito gwel gor build yourself economically. Learn ro du ke yo. Okay? Talk business ni. Learn ro du ke yo gor biara me turuk churo du yer. Ko nyeda mo me look jimmo. Ko di ne de kong look je. Point du la jin use ne ko be ji lo kam lero mo. Makin bang ni jago di ne ko ken look je. Jin point du lo ro du. Churo du destroy karo adu. Iko te ke ne ti cha duob do gong kan. Okay? Churo destroy ke. So Messi dan ke yang mana ko dia dol de gone ke anana te la ne nombor ya te ke medan dol bombom ne ran to buin ne ran to ber ne to romane anana sigwar anana la kan number 1 to engineering to teacher to ngu to la doctor. My message to you, build yourself. Kameler. Jel win one the din. Let mind do. Sure to destroy. Bitam ben. Ni biram kel ka kon. One of us. The outcast. One of us. Ram kel ka kon. Be ben re kum ka. Ramo tama bi ben gi re kum ka. Be tidial be ka ger. Mekana to ka jen tama ne. Tidial gerian chiu jine jin bangwan la. Ngwan ger ga nong nak simple. Chang cha yu kwang ge la kwar chu gi no an. E ba jan kwara. Yenda ne de ngwan man ko na mislead long. Kala kwar ngwan la ka wa paralyzed. Brana ramitelot. E wo ni chang chi kom je ke jemo. Bi boy dial, kene shuer dial, ke nywan dial. Bi roti ke ji, kala advisor ko to. Advice dia nyam namba kam ji kan. Kan ma bang timi ci ga jak ke nyen ku. Ke nyen ku. Wure jina kan ma churo du moy nga ngang nom karamata nyam du mo ka nga. Wure jina nga ka me chu no, be ji la moy ral kana. Amma wure tul gad ko yo ka ma lero. Nemeka bangku ulen ro ko yo kom ti china bo ko pektin malaro let ko yo ron bala benanga ma do dien ma nyin no herti ti chi kan di tok nu du kat no churo nanga conflict ni ke do ko kien ni ka ngani ko pele ajen la kwar tungwan chang ram go ke la ra ma ram go la we gude la ba ram telot ko be chiande kana bom de ka long ladde men te ge jen won be opel bo ling nu ko anga logo de riang but mi chi riang mi chi jago bo de ji kin goro riang bi bo de jin point be ji reduce to a lesser man be jago be loy pin ko bi jin mena ramitelo ke won mi top okay so jin re ke ti dial chu be riang rurup bi malte ke kwak tingwan enana ba jain kwara Taro chu ke jako ke kan goli ke kan objective no ko no. Kejen. Karakter lo. Men ba yu ko inkel ge je. Chankel mi ci liadu ben ci gendu ben wi mon. Character is very important. Jin to goro believe la lesser man. La tong ni chiang, la ne to gwade. Goro da na go ne dia. Reng du point de be ju jigre le ni ko to ko ne le de. Okay? Chiberiang ike chi dwer milat ke chi palwo kini ga.
chỉ biết rằng cứ mi jin mi chỉ làm tốt cái chỉ rồi đủ lập cái chỉ ăn cả ra là spirit intere du la nyenye kene let ku la be ram telot la chwa la be ram per ko la to ko pele bu ko roi ka ja ngaji ke tit ke o jini te ko kwan mo ko no mala ja reduce jin ram dung tit okay so aisha bonu bare yen wan dial mi nga jew ne an ta ka long metere da long du no mo ko use la jin personal ka me lero ko bu gar ko bro du le ka ka kwa economically bi jin wut mi telen mi goru karamo de dien in that way mo banku benurun charge below manipulate okay si below che ke chieng mi ler la pel ke nga ba lo nyo pe la nga bi kwero be jo je la ti ke kwa cha ji bi lo ji go e lat kai e ko biriam e ko mu be je ngon ring ti ke mi cham ti ke mi be gad survive ke je okay so chu wa to ne ko ta ne dun wan ken long mi chai dwe je long ni chai dwe ko kum cha goro ne ba long la du men tere du ba nen bijugoro yere rodu bijugoro le lung that's the no more than exactly mangor kan en kon chang ji je kan ko bi ko kulu cook ka ja tigil succeed so while kanen mo ko bang to di tek no re di ger ka ja len rodu build yourself okay run mo bangu mo go ben bi kan je la you are formidable jiram tele mi deji me rock ka gwana ni ci chongten enano mamada jen message to youth to ngwane ko tan bombom no matter what it no matter tok du le titino I know exactly the same experience that's the same experience you are experiencing ci jeng kondia so chu kap de rujin karwadu is not just about you and chi jin garabo chiang mo kuje endure karwad okay kane ideal kuje endure no okay so kwaran ka gadan ka damanda ne doctor kalwaron jal eun nagalong ka I hope o mi che tam ne mi che use go ka ta nga jare de no da do randare ga ko lawon kwar chara ke wide la ja in puluana ne ideal ko message ni chang ya kam kwar ge je ta ju muy ta mi chere ge je bong ma ka bong la wi chara nyok du do ke de nyok chai wa ra chang yu ku bara wi ko ku nyur ka ro ko we ka kam ma kan lel ga kam kan ma lel nan okay but kon ideal kon right ko kwar garon alwa ge wudu ga tek nuere ke Ethiopia de together de da to ke tede mi che love loide tel at bay ni ti jegat bay ni chwere ke ne nwan ni tel background dung academic ke den charo le la o ke chui ene kwere ji ben bi let point ene kwere ji ben bi let point okay kane to panken me kane ka lek jok chemena na da lat ki potential and legacy de Mandela last long after he's gone several long achi but chana gulo right ke je kwara ko take a time ko ne de take no de ge so ba samra in ke yene de al kon te ling mi jiram te ling mi ko tug de mena ki pai bender ntama mi te ke ti bel kini ling ne enano topic wala en raj tin kon engineer kon kai topic dung rich leadership dung nuere ore nuere ni wal ke pege wal go ayelo ngu me go akeje me dan o nuere wu nuere me da ri ching chaka chela
ala nemme la tok jok tu ke jan la tanai de alten nyok gadem bia ruwe jere do arun mo yin chenga la ya gwe ke ne ko ade men pide okay ta nyenya ka dol ke jere toro ta tu bi chung ke je ta en we kak ke je ta wana kor ke je an ta de ke kwen ke je jen gadem mo la kwen ke mo o bina roi ramala chip cheng wa ma ramala roi ni do arun la ro gwi je gat kel ke yin do aramo mi God ke point ni mi ci ka ne di telot e gwe je God ti cha doro me bulo lo ngere je kenerun ba gadaman be o kan ku we be no bi ka o ka kel wo gwa lok ni kel wo ko mai kel ni je ko bi cheng do te de ru a je ne ku lo go ge leadership do ra me da en ti rewde ko ti ne rewde no kai ci leadership dan te benno en wone leadership dan che benwen ke jienda reaching benare transitioning from that chiang reaching cultural benare again year leadership dan ko correct kana kon mam reaching dan ano ku kon la jien ma kon re correct kana kon mak ore dun che kon mak de kon je kel ke tradition dan de kon je kel ke leader kon donc kon ano da kon wa je ke wikel ke da gaten kon la piet ke la bi leader kon won ke ken de dit kon te tere ching te roi na ken de kan kam leadership to red de kon chu won no but go you kon mag ne rek kula je na ram kel bi bere che you to ko ne te nyam te ko introduce kare kene di che la lo ngene ke tol bo medan ku zo to da na mane wan wala kan ngana gad ligma ber gad gatorn kan kare ke bogna kala kan gato baga nang linglit baga nang duel gor bu bonga nang kuj me baga nang duel gor medan mu kwa gad kwa go to le jing yo la bandi ni pange la kan gad go la kan ga taw la ga ju go yan re to ro bituru lo bud wi che kan nen gad go ka ngan gad lon ko dole gad chi de le tere de gad lon mai re kan lon wo kak kana ke ano ka ngaji gada mo cha dwa le la ko re tere ka kan gada mo chi bandi ni ya ja jien chang me na wala wa ka chim gol do ga nga so la gor ne gada ni useless long the more useless gat de la kan mo bala te de kuma be bendol goro ka kan ne kon de nyam te chu bendol goro bo so sudan gen rol bu okay ala ye na kan chu ban chu ne te lo ben ko rien kan ne to te lo ben re kene te chi chianda we ke lo dal dong dole logo bai na kor ka kan kor te ngwande ji bere inware bi pot bi bere dong jira mo tol por kan ka wai mi la nong no bi jal bang tap chi ke jianda we ne to ka kan ne to yu ku le bento te cha dong ku chi kap chi long chi mai re chi long ka kan ne to chu ku le jiento chu ko lo bere gur kan nywande kon de cha lu nge talbo kan chu ben population dan ni me bare ke yai kon okay united talk ano united talk chu go dot de we ajen gwe yana montama ala roi dan reaching kana koran ngoro ne kel te ge ling ko ruwe kon reaching kana ruwe kon re te ge de mudi okay ajen gwe yeta la jira kula jen wo kon jida we confuse nyo jida we nyeken chondi na jen gwe yana motet ter ga kor ngon mai de ge wi manta ko ngai karodi ne ka ngane they know who they are kwa ga lo confuse nyo ge useless ne te jere ko ge jida we confuse okay jiteje do dien ndio dien jo kulo beno okay mi juro kunwan ka ne te kon te ci bere ke nyam ko ke ye ka ne te kon kan tam me je ku benta ga ta da bre ge te ri ne ko ti kana ga te nyam da ka ne te jo da ngu me ci kan jo de ga leader to go ngu lawanen garano ka ngane ba nen la ram te lot bo mi ci ne te ci wo ngu the reason can it use the calcality to Kuyan Galane to know leadership? Can it ling in the Katit and enter Nyamdam? Ramanyan Lalin and Ramanyan again, but go or Biben. Dwalle can it go? Nito Doari and a garden man, lower garden go, no one a garden jack. Okay?
lo ga de go no na ga di je so kan ga de kel kel la within men pel de bu ko ran ben ne yo ya ko la leader ba pel la mi kwal pam ti de la cha kane to kane ti new ke tit ngai ke je kane ti telo ene ti telo ko gur no ba doran ba katare de kane chiang chuja ba ja be lep okay again the reason la ram ngai ngak ram chi gor ram thero mi chung la ja pal ke chol ge je bum wi chol je chana leng ning na ba gor la ba bero al kana ko la na jo ge ne me charo lo so chi kon ju ko kon nuere ta ni ram la tok point tu ge me la nuere me nan jen tok la ram ngai jama wut chang bai na chiro la re ran cheng ma yang ge ne ti gor kan ne chiran kai ke nuere la ya la re en ga cheng ma cheng ma chang bai na ge bu mu ngo mo ni siang kan nuere nuere cha kai atama kai je jen ja bu le la kwa da na gor no gwan kai ja gwan kai ja chol ko ne ngai je politics Change definition of politics no more. Politics go banal le how to administer, how to lead. Politics you not to lat ka roi kaja. Cha talk cha la change politics ni. Okay. Men de dien. Men no. Kina chup go chuer kana dum gung kan kwa la liap to. Ni no ngak. Gar bum bum makin le. Ko la ngak kwa la chal je bum. Okay. Chal go dum e go balang. Ingat balang. Cie balang ni mi. Okay. So te ceng te jek te ke nuere me dan te la nuere ka punish. La gwandi ni luke. Ceng met ke na ke jal na ke. Antam kan ja ku lo je la ke ceng te go. De ku le kan ni society dan che lu. Chi kon lung. Siang te ke chi kon lung ni je. Okay. Ten de lat pal ke kwa lo lan ti cha de la. Ne de na lit lu ke na kan ni ye na te kan na ko to no men do de mun la tie jen jogan en tie ku la okay ke mi che ku to ko no o pin ga na benel ngum de la de youth no ke mu de message mo da ko kan wandi na kon wan na kon ka da ma na kon indi le ka nga te long mi de chiang me mi chui kana da le ge jano kuma si anda wo kwaran ndo to galoron ko election be chunga nuer to go ko tuguli nuer ideal ka gambel ti chungran ko ngeje ngagame in the next 10-20 year badola bedoran bogo the future be secure. There is time. We can turn this around. Then message that then the only person that has the power and authority ko dem chena mo da longa lana. Alwara mo ga ngay ngak chagwar eturuk michi ola kwara ba ejek ka betu go bagala. Message to nyuan dial kene yai dial ka ngono ten chitoy de dok. Please gwanye dok. Message to ngane no mi jin ngwet gwadu metitino you build yourself come later okay bu bango jegerun la you're a formidable person jan gwa mo de chon kino ci loyde jete yene ideal kon ci go gwa obra roj brano gor brano tu kwa chier kane kon ko bikane lingandial gwadu menan titino o men chala da wala ngu taru je kanwara ngwe go agri dare chen kamu je kari dare ko ke biro de beri wini eni kamu de lelo antama ko de leadership da lo ka tae wal ngane la responsible to e chiang nyun ne ci bantan waram ti di ali ci taro ka kana ko na chan discuss wala ci loide ci te ko share ka platform do bine den ko no gor gi kan bu kan o gi anano bu kan la wala bu kan le ne ko ken so biata mal ki loite